Inkosi umqalo wendlela eseMangangeni ngosuku eyayishadisa ngalo intombi yakwaShozi nensizwa yakwaNtinga. Kuneziluleko nezinkulumo neziprofethi uShembe azenza ngalolu suku. Esinye saso ubona emkhathini kwehla umuzi ulenga ngezindophe ezine. Uthi ntombazane yakaShozi, ngibona emkhathini umuzi ulenga ngezindophe ezine kodwa ngiboni ukuthi uzowelaphi. Kwahamba isikhathi kuthe sekuhlezi inkosi inyanga yezulu ilapha emzini wayo empumelelweni embumbulu, ikhomba indawo yasofudo itafelkop ukuthi kuthiwa kukuphi lapha. Bamphendula abadala ukuthi isetafelkop lapha kofudo, bese bemxwayisa uShembe ukuthi le ndawo idlalela izulu. Njengomuntu ozelwe kulelizwe nami nginolwazi lokuthi indawo ebucayi ngendlela esimanga uma liduma izulu. Ethi inkosi yona-ke leya ndawo iyona efanele thina boShembe. Ngalolo suku kimi kwavuka isiprofethi sikababa omkhulu asikhuluma ngo-1920 eseMangangeni. Okusho inkosi inyanga yezulu yayisiwehlisa lo muzi ubeka phansi emhlabeni, indawo yawo isivele la uzohlala khona. Wangakhiwa lo muzi esikhathini senkosi inyanga yezulu yaze yashintsha ibhanti. Makuhlala inkosi uthingo lamakhosazana kwafika umuzi wakaKheswa uphuma kanti abamhlophe. Wafike wakha lapho uKheswa wayesayizwa indaba ukuthi uShembe wakhuluma ngale ndawo ukuthi kwakhiwa umuzi kaNkulunkulu. Wayesekhuthala uKheswa ngaleso sikhathi wayengumshumayeli, wagqugquzela abashumayeli abafice kulelizwe ukuthi lo muzi kaNkulunkulu wakhiwe. Lahamba lelizwe laze lafika enkosini uThingo. Lelizwe uShembe walisukumela. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi iqalwa indlu amaNazaretha ayaziyo enkulu kuyiyona esetshenziswa uShembe, inkosi uThingo yawuqala kusuka kwi-foundation yaze yawubeka phezu kwewindi. Yonke imaterial yawo yathengwa uThingo. AmaNazaretha aqhamuka ngoba eseyirufa ayisakha nezinye izindlu ezikhona. Wathi mawusuphelile lo muzi yayisiyawuqamba inkosi yathi lo muzi kusesabelweni, lapho sabelwe khona thina amaNazaretha ukuba sikhonze khona uNkulunkulu. Wakhula lo muzi, namhlanje umuzi omkhulu omuhle obabazekayo othandwa abantu, noNkulunkulu omnikazi wawo uyawuthanda. Akanqeni ukubuyela kuwo kabili unyaka umunye ezokwenza umhlangano khona. Ngiyabonga. Umuzi waseMangangeni wawubizwa kanjalo ngaleso sikhathi iThempeli, namhlanje kuthiwa kusekuvukeni. Lilapha ngezansi kwalitshe elamiswa ubaba omkhulu ngonyaka 1920. Lapha kukhonza khona amaNazaretha masabathonke, kuphinde kwenziwe khona izifungo zebandla ngokweinhlangothi zonke zabangcwele. Lo muzi uthuthe ikhawu zaze zabantathu. Waqala wehla lo muzi weza lapha ezansi kwaNqobane. Sekukhona umshumayeli wokuqala lapha eMangangeni uJingela. Kwahamba isikhathi lo muzi isimo sabaphikisa
kwaphoqa ukuthi awubuyele emuva, wabuyela emuva lapha ukhona. Waphinda wehla kwakuphenduke omunye wondlunkulu benkosi yaseMangangeni kwathiwa kusondezelwa yena ithempeli ukuze angahambi ibanga elide. Kwahamba uNdlunkulu wadlula emhlabeni, wabuyela emuva lo muzi. Kuthe ngo-94 kwakuzoba ukhetho lentando yeningi eSouth Africa. Umshumayeli uShozi, umfana wempi, wayesehlela inkonzo wayenzela eshashakazini elilapha kwaNqobane ngenhla kwasenkosini yesizwe samanganga. Uma siwenza lo mthandazo uthi kuthina unovalo lokuthi ngase kusuka impi, asithandazeni ulaka lwalempi lungasehleli. Sawenza lo mthandazo saqeda, sabuyela emakhaya, lwafika ukhetho lwadlula. Kuthe ngabo 96 yaphinda yaqhamuka indaba yokuthi umuzi kaNkulunkulu waseMangangeni, namhlanje ubizwa ukuthi kusekuvukeni, awehle uye kwaNqobane lapha uzokwakhiwa khona, ube ithempeli khona leli silishiye. Wagudluka-ke lo muzi wehla weza lapha kwaNqobane usuka phezulu eMkhuphulangwenya eduze kwethe elamisoba omkhulu. Uma sifika la kwaNqobane ubekwa lo muzi, kwase kufika umfundisi uShozi. Ngaleso sikhathi wayesengumshumayeli, wafike wakhulumela phansi nenkosi yesizwe. Kanti enkosini uzoyinxenxa ukuba ivume ukwamukela uShembe ukuze uShembe eze eMangangeni azoyibhabhadisa. Yavuma inkosi yesizwe ukuba ibhabhadiswe, labuyele emuva enkosini uthingo lelizwi ukuthi inkosi yaseMangangeni iyavumelana nokuba ibhabhadiswe. Kwasekuhlelwa inkosi yamaNazaretha yasinika umhla ka-30 kuMarch ngo-1997, yathi ngiyeza eMangangeni ngizobhabhadisa inkosi yesizwe. Sasinobaba-ke lapha eMangangeni ongasekho emhlabeni, ohambe emhlabeni esewumvangeli, uMvangeli uMadonsela. Wayenesipho sokwakha uMeselandi. Uyasiluleka ukuthi kungakuhle uShembe mayefika angashintshele etendeni. Uma seyobhabhadisa inkosi akafika ungenani kukhona noma isiflat azongena kuso akwazi ukushintsha bese yokwenza umsebenzi wasezulwini. Sahloniphana kwabanjalo. Yafakwa imali kwatholakala ukuthi ithuba esinikwe lona lifushane, ngeke lesi siflat sakheke siphele. Wayese uMvangeli eseya lapha kwaDesayi wakhuluma neNdiyo Yonisi ukuba sinike imaterial bese kukhokha kancane njalo ngenyanga. Wasakha lesi siflat sabasihle kakhulu, waze wasiqeda. Sibuthene lapha kuleli thempeli engikhuluma ngalo engingakalisho igama layo ngoba nalingakethiwa. Sinomshumayeli uJili. Uma efika wafika sekuthanda ukubaleshana kancane. Uthi kuthina leli thempeli kwake kwenzeka inlaba khona elinye kule ndawo. Zithi ukuma kancane ingqondo ngoba iminyaka yethu inganeno, khona izinto esingazazi ezenzeke ngaphambili. Abesethi mangikhuphuka la kukhona ukukhuluma engikuzwile kwabasemoyeni ukuthi kwake kwaba khona ithempeli la.
yayisiyabuya ingqondo ukuthi la kanehla leli thempeli ikhawu zaze zabambili kuloko kugcina kwathiwa kwenzela uNdlunkulu sasikuveza nokukhuluma wayesethi abasezulwini basekhona lapha angikhumbuli ke leyo ndaba ukuthi yalungiswa kanjani kodwa kwaqhutshekwa kwenza umsebenzi kaNkulunkulu wokwakha umuzi wethempeli yafika inkosi ngomhla ka-30 kuMarch izobhabhadisa inkosi yaseMangangeni yafika ekuseni kwenziwa umthandazo wenziwa umthandazo lo muzi usuneladi isihlalo senkosi isiyakhiwe futhi indlu lapha isihlalo sizohlala khona sasezulwini wasipha umthandazo waqeda wayisehla wayemfuleni umlazi ukuyobhabhadisa inkosi yesizwe sase siphiwe igama lalomuzi yathi inkosi kusekukhanyeni namhlanje amaNazaretha aseMangangeni mayikhuluma ngalowa muzi athi umuzi wasekukhanyeni mhlawumbe bazodideka ke abalaleli ukuthi pho umuzi wasekuvukeni ukhona kanjani kukhona umuzi wasekukhanyeni kwafika uBhombela isitimela samapondo kubantu baze baba babili wafika kuNtinga owayebizwa ngogudu kwaNtinga wafika kumaphewa wakwaShoza eliganda uthi umuzi wawulawashonaphi baba wehla usezantsi ekhanyeni umfana usibanibane ebuza mina washonaphi kwathi ukhona naye wehle nalomuzi usekukhanyeni wayesethi lo muzi ngiyawufuna kwase kuyaphoqa ukuthi asiphinde siwenze lo muzi ube khona la sekuhlukana kabili ibandla kwaba khona ibandla lizoba phezulu ethempelini elibizwa ngokuthi eseMangangeni lithekele ithempeli maselenziwe kwesibili likhonzelwe enkosini uThingo yathi inkosi lo muzi kusekuvukeni njengoba namhlanje lo muzi amaNazaretha aseMangangeni awazi njengomuzi wasekuvukeni abantwana abazalwa namhlanje abazi ukuthi amathikithi abantu ababekhonza kulowa muzi ngasekuqaleni ayibizwa ngokuthi kuseMangangeni wawusuba khona lo muzi wasekukhanyeni okhona namhlanje umshumayeli oqala wasebenza kuona kwaba umshumayeli uMdluli yena lo okhuluma uMvangeli namhlanje ngemva kwakhe kwangena umshumayeli umhlongo ngemva kwamshumayeli umhlongo sekumshumayeli umsoli obhasobhela wamuzi wenza umsebenzi kaNkulunkulu khona ngiyabonga indaba yasekukhanyeni phela lapho mhlawumbe ke ngifisa ukunaba kancane ngemsebenzi kaNkulunkulu omkhulu wasebuhleni lapha eTafelkop kunezibongo ezaziwayo engacisho ukuthi izona eziphethe izwe laseTafelkop esakwacele esinenkosi yaso ucele bese kube sakaThabethe kube sakaMdabe kube sakaNtini izona bonke eziningi lezo nemndeni emkhulu kulelazwe laba ke lihlukaniseke phakathi kukhona elibuswa inkosi uMkhize ukusakusa bese kuba khona elibuswa inkosi yakwacele la kukhona umuzi wasesabelweni indawo ebuswa inkosi yakwaMkhize lapha ngezansi mawehla ngeTafelkop ubheke ngasenwabi ubheke ngasengonyameni kunemizi yakoThabethe lapho ugula inkosikazi khona ubuNazaretha babungakandi amaNazaretha ayisembalwa abanye bengakazi ukuthi khona amaNazaretha le nkosikazi mayigula iphuma isibeletho singaphandle kwakuthi njalo emva kokugeza isibeletho bese sigcobisa ngamafutha enzela ukuthi singalimali
waphila isikhathi eside nalenkinga ehamba kubathandazi ehamba ezinyangeni kuhamba izinkomo kuhamba izimali kodwa angasizakali. Wathelele ngolunye usuku kwase kungena indoda ebusukelele ibhaliwe lapha esifubeni ukuthi Shembe. Yambingelela wavuma uyangazi cha nguShembe. Kusasa njengoba kulosine mntanami kaduma ke isekhoneni mawuthatha umgwaqo oyetafelkop ushiya uMain Road Old Richmond Road obheke Stone mawuqhamuka ngaseMeren Hill uleft wakho ngapha ekhoneni lesokudla umuzi wakwaduma ulapho la kukhona isitolo. Uthi ke kusasa mntanami kunenkonzo kwaduma yolwesine inkonzo yomama phuthuma khona impilo yakho izofika isizakala khona. Wavuka ekuseni wabiza amanzi kubantwana wageza wagcobisa isibeletho sakhe ngamafutha. Wayesencenga ngoba wayehamba kabuhlungu. Waze wayofika kaduma wathi mayengena esangweni babhekana omama ngaphakathi endlini. Wathi omunye Shembe wathi omunye kodwa kwakwenze njani. Waze wazofika ehamba kabuhlungu njengoba usukubona imbuzi mayisidedela ibele. Wafika wangena wahlala base beqala ngaye bathi kwenze njani. Wayesiyabachazela ukufika uShembe ubusuku wangilulela ukuthi angize kulomuzi ukuphila kwami kuzobala ekhaya. Ngiyagula sekunesikhathi esingaka ngigula ngikulesi simo. Base bemthandazisa base bemdedela ukuthi abencenge buyele ekhaya kuzangahlwelwa. Wahamba wabuyela ekhaya wafika wabulala lo busuku kwasa ngakusasa kwathi bakuphela isonto wazidla wathi kanti Shembe budlala ngamini ngoba uthe ngizosizakala kodwa ziyahamba izinsuku angisizakali. Uthelele wafika uShembe wathi mntanami ususindile. Wathi phaphama isibeletho sasesibuyele ngaphakathi kuyena. Umsebenzi owenziwa uShembe ezweni laseTafelkop elincikele nezwe laseMangangeni nala kuyila ubuNazaretha babubuningi khona. Ngolunye usuku emzini wasekuphakameni umuzi wasekuphakameni usekhona. Njengoba umuzi wasekuphakameni thina basebuhleni sithi kusenxiweni la kwaqala khona umsebenzi. Kodwa umuzi omkhulu wamaNazaretha khona namhlanje kusebuhleni bamaNazaretha. Kuhamba insizwa kaNdawonde emhlabeni. Lensizwa yayomakhi yakha umuzi kaNkulunkulu wasekuphakameni. Ithe inkosi iphumile iphesha kothukela. Washajwa ukugula uNdawonde wadlula emhlabeni. Ngalesa sikhathi ke senkosi ilanga kwakusenzima ukuxhumana akufani namhlanje. Makhamba umuntu namhlanje emhlabeni umyalezo uhamba ugcwalizwe lonke ngesikhathi esifushane. Kanti ngenhlanhla inkosi izofika ekuphakameni. Yafika kulwesine. Yafika sekusebusuku yafika yalala. Ekseni mayivuka bayasondela ukuzoyibikela inkosi abaphakathi komuzi ukuthi uhambile la nkosi kusala uNdawonde wadlula emhlabeni. Ithi inkosi uphi? Bathi baba usefihliwe kwabheka bezayo. Yayisethula inkosi yathi ngizwile.
kwathi ngesonto kwezwakala umkandawonde ekhala ekseni ngezikhathi zo4 kuya ko4 bagijime abakhona phakathi komuzi beyobheka ukuthi umfelokazi khaliswa yini. Uma befika umiphandle uyakhala athi ngenani endlini nibuka isimanga, mabengena bamfica uNdawonde uhlezi lapho umfunzana nengubo zakhe nokhaliko ayesongwe ngawo. Bathi bakhuluma naye kungakhulumeki, bese bekhumbula ukuthi kungenzeka ukuthi ngenxa yendlala amandla angabi khona ukukhuluma, base bemphuthumisela idokwe waba uliphuza ligcwalisiso ayise ebuya amandla wayesekwazi ukuxoxa naye. Uthi ngolosihlanu kufika inkosi ilanga ezulwini, yafika yakhuluma noShembe umqali wendlela. Uthi baba ngicela ungiboleke uNdawonde abuyele emhlabeni, umsebenzi abewenza khona ushiye ngawuqedile wokwakha umuzi kaNkulunkulu. Ithi inkosi ubaba mkhulu umqali wendlela, isihlalo sikaNdawonde sihle, ngeke ngikwazi ukumdedela abuyele emhlabeni ngoba hleza afika one bese kuba nzima ukuthi abuye ngesihlalo. Ithi inkosi kulungile mdedele ngizomgada. Wayesethi ngiyamshiya namhlanje ngoba ngene isabatha, ngiyomhlangabeza ngesonto kwabheka bezayo. Base behlukana. Uthi ke njengoba ningibona ngila endlini, kufika inkosi ilanga phezukwethuna lami kabheka bezayo, yafika ngimemeza kathathu, yathi Ndawonde, yathi Ndawonde. Ithe mayithi Ndawonde kulokwesithathu yayisikhipha umlenze yakhahlela indunduma yethuna, kwathi inhlabathi yayisiyawa yathi geke kwase kuvuleka isikhala, ngase ngiphuma. Uthi ngithemba ngiveza ikhanda wayeyosithela enkanyezini. Inkanyezi ke ile yakhiwe lapha kabheka bezayo, othi mawudlule ephakameni ukhuphuka noma mawuya kabheka bezayo ungena ngale ndlela egudla kwabheka uZulu esicawini sabadladla indoda ushona phansi, nansi phesheya inkanyezi, amatshe enziwe awumfanekiso wenkanyezi. Wambona kubaba eseyoshona lapho, umephuma ethi yamphuthuma, wathi yena eqhamukele enkanyezini wayewela umfula phansi, lo mfudla nomncane wabona ukuthi ngeke ngisamfica. Wayesephambuke ngena edokodweni lakhe, kwaba ukuphila kwakhe, kwaba ukusinda kwakhe. Ngiyabonga.